Bueno, egun ondan hori, oporronak euki dozu zelakoan, bueltan gagoz ja osta bere, bale? Bueno, lehenengo puntu dekogu 2020ko uztailaren 22an egindako batzarraren aktaren onespena proposamena, ez dugu esebe hartu, beraz, okerrekorik ez balego momentu honetan, onartutzat emongo genduke akta. Listo, onartuta. Bigarren puntu izango litzateke presidente handaren txostenak. Programa asistentzia ekarriko deutzuet. Udaldian euki doguzanak, apurkan hasi gara ja ohikotasun bat hartzen, ohikotasun ezberdin bat, baina hasi ginen ja udapartean ekintza kultural batzukaz, eta udazken negu sasoi honetarako, ikusi dozuen ez deialdia gaz batera, musike barriko programazio aldu jatzue, programazio nahiko potentetsu bategaz gagoz, eta gero ja apurkan beste kulturretzeko beste ekimen guztiak be, iragartzen joango gara, hasi gara be, eta eukiko doguz. Uztailaren 17an, RKN Basulitaren kontzertu euki genduan, bertan 59 lagun egon ziran, 19an umeentzako antzerkia egon zan, txotxongilo bertsolariak, 25 ume batu gendu zan, 24an Smile talde getxotarraren kontzertu egon zan, 353 lagun egon ziren, bertan, 26an umeentzako antzerkia euki genduan, saio bi egon ziren, Naia eta Neona, eta guztira 59 lagun egon ziren. Gero, 30an The Old Timey Stream Band egon zan, 80 lagun batu ziren, RKN, eta gero, San Lorenzo, abuztura pasatuko gineateke, San Lorenzo kontzertu euki genduan bihotza lai abesbatzagaz, 81 lagun batu ziren, 14an jazz kontzertu euki genduan Itxaso González eta Jose Luis Canal duogaz, 79 lagun, eta onja irailera pasatuko gineateke, eta irailera arte euki doguzan ekintzen datuak emongo doguz. Irailaren 5ean, Getxoko balkoiak euki gendun, 175 lagun bertoratu ziren, eta gero Habaneran jaialdiegaz hasi ginen. Xatoren kontzertuan, edo Txato, 387 lagun, Boira taldean 372, eta gero bertoko talden kontzertuan, Sosoak eta Andres Isasi abesbatzen kontzertuan, 440 lagun egon ziren. Eta, ja honek datuak ontxe bertan emondakoak, Barikoan egon zan Revolver, 323 lagun, eta Bilboko Orkesta Sinfonikoaren kontzertuan 162 lagun. Hau, oraintxe bertan amaitzen dugunean pasatuko deutzuegu, justo datu freskoak dira, ikusi dozuenez asteburuetakoak bebadagoz, eta e-mailez bialduko jatzuez. Gero, ohiko lez, tailerren informazioa ekarri deutzuet, badakit Pepek gero galdera bat daukala honen inguruan, beraz, behar bada erantzuntzat hartuko dau orain emandako azalpenekaz, eta zeo zer geratuko balitz, galdetu eizue. Tailerrak jakintakizuen moduan egokitzen joan gara emon genduzan erizpiden arabera, gogoratzen dozue, pandemia sasoian sartu ginenean, erizpide batzuk jarri genduzan tailerrekaz aurrera jarraitu ahal izateko, batez bere, hainbat osasun neurri jarraitu behar zirelako. Osasun neurriak, aforoak, eta bar. Eta, esan genke, hazikera baten 301 lagunentzako plazak eskaini genduzala, baina azkenengo momentuan heldu jakun norma barri bat aforoen inguruan, eta beraz eskainitakoen plazak
azkenengo momentuan heldu zen, beraz egokitu egin behar izan genduan aforu hori, eta aputxu bat bajatu ziren. Guztira, 257 lagunentzako plazak aurkeztu, emon izan dira. Danak dagoz beterik, egia da be, 3 tailerrek ez dabela gitxiengo bat euki aurrera jarraitu ahal izateko, beraz egin duguna izan da, beste taldetan demanda egoanez, eskaria egoanez, gelak berregokitu dira, utzik geratu diren taldeak horrek utzik geratu dira, baina leku horrek aprobetxatu dira beste tailerretan eskaria egoanez gelak egokitzeko eta foroak igoal izateko. Beraz, urten ez da benak izan dira, letra txikitsua da, irakurle barriaren kluba, makillajea eta ikusentzunezko sormen laborategia. Beste guztiak eskaini zirenak, betetu egin doguz, eta esan dugunan moduan, libre geratu denen gelak erabili doguz beste batzuei aforo gehitsuago emonal izateko. Eta gero, gaur bertan kursoak sosketatuko dira, beraz kursoen emoitzak ezin dutzu eguz emon, orain dino ez dalako sosketarik egin. Beraz, hau urrengo kontseiluan emongo gendukez. Gaur izango da sosketea, hasi que laster aurkiko doguz datuak. Ez dakit, zeu zer gehiago behar dozue, Gonzalo? Edo... Listo? Bai, erantzuntzat emongo zendukie. Bale, ederto. Bale, gero. Deialdiagaz batera, ikusi dozu heldu jatzuela hori musikebarriko programazioa, beraz, espero dut asko disfrutatzea bai zuek zein beste herritar guztiak. Egia da, itzelesko esfortzua egin dela programazio hori aurrera egin atarali izateko, protokolak ez dira errezak eta, baina apurkan bagoaz, eta uste dut jendean nahiko posik urteten da bilela protokolo neurri guztiekaz. Egia da be, joan dan barikoan eukigen duan ertzantzaren inspekzioa, espektakulo sasoian inspekzioa, eta, ondo urten dau, aurrera goaz, beraz, esan genke, segurtasun neurri guztia protokoloak eta ondo dagozala, holan esaten bai dau ertzantzaren informeak. Honek, sorpresasko aizkizetan dira ikuski bizita honek, eta, horra gertu jakuzan revolverren kontzertu erdian, inspekzio egitera. Eta barikoan be, zuetariko batzuk egon zinen moduan, Ramiro Pinilla sariak euki genduzan, hainbat eta hainbat proposamen heldu zidan, eta han egon zinenak, jakingo dozue, euskerazko nagusien atalean, euskerazko atalean, Mikel Aion izan zala irabazlea, eta erderazko bertsinoan abstenzion badiola. Gero, umeen atalean, aurten lortu dugu euskerazko atalean be sariduna egotea, igaz esan egon, baina horrengoan bai egon zan, eta Arane Malasetxebarria izan zan. Eta erderazko bertsinoan, Julen Serrano. Ikustaldi polita izan zan, egon bazinien, niri behintzat asko gustatu jatan, oso polito egin eben utopian getzoko antzerki eskolako aktorek polito egin eben, eta aurrerantzean be, hain polito geratzen jakuzan ekitaldi guztia. Ni behintzat posik urten eban. Eta nire partetik, erneuke gehiago eukiko, momentu honetan, beraz, galderarik ez badeko zuek, galdezke atalera pasatuko nintzateke, galdera bi heldu dira, biak peperenak, bata tailerrena, erantzuntzat emongo genduke, eta beste bat Alderdi Popularretik be bai. Irakurriko dozue, edo bai. Sí. Buenos días. Voy a leer la pregunta que hemos realizado. El Grupo Municipal Popular de Guecho solicita que se nos informe en la Junta Rectora del próximo septiembre el criterio que se ha seguido para que la entrada al Bertxojai Mundiala, que se celebra el 2 de septiembre en la Sala Ereaga de Muxiquebarri, sea gratuita. Bueno,
Nosotros presentamos esta propuesta en el mes de agosto, por eso está con el tiempo verbal de celebra. Simplemente nos llamó un poco la atención en el sentido de que fuese gratuita, porque aquí en la explicación que se daba ponía entrada con invitación a recoger, dábamos por hecho que era gratuita, e hicimos una comparación con un evento que también se celebraba en fechas parecidas, como fue Balcones de Guecho, que fue una iniciativa bueno, interesante y que ahí sí se cobró una entrada a un precio de 3 euros. Entonces, a nosotros nos llamó la atención que en este certamen, con personas, con incluso campeones nacionales de bertsolarismo como Mayalen Lujambio o Andoni Egaña, o finalistas como la algorteña Jone Uría y Nerea Ibarzabal, pues fuese gratuito. Nosotros, obviamente, no estamos diciendo que se tuviese que cobrar una entrada de 100 euros, obviamente, pero sí nos llamó la atención esa disparidad de eventos populares, como puede ser los balcones de Guecho. Se cobró una entrada a un precio razonable y aquí no se cobra esa entrada. Entonces, simplemente queríamos saber cuál era ese... Ya sé que es criterio del equipo de gobierno, pero ¿por qué ese criterio? Gracias. Bueno, esan behar daukadana honen inguruan da, ekitaldi hau Ezebala kulturretxeak antolatu, Ezebalan kulturretxeak antolatu bertso jaio mundiala, Albek antolatu eban, beraz, eurei dagokie jakitea zergaitik izan dan debalde edo presio bakoa eurek antolatu dabe, ez dau kulturretxeak antolatu. Izatez ekitaldi hau uste dut Albek beti antolatu dauela eta beti izan dela debalde, baina ez dau kulturretxeak antolatu. Beraz, bai, Itxaso? Horren arira gustatuko litzeguke guri, zergatik adibidez, ekitaldi batera joateko, adibidez, Getxoko balkoietara joateko, zergatik ordaindu behar dute, publikoa edo, azken finean, ez dakit nola esan euskeraz, azken finean dira, saridunak izan ziren los que actuaban edo. Orduan, oso, ez dakit, bitxia iruditu zait niri behintzat. Que se cobre una entrada a un acto popular o una entrega de premios, como puede ser Ramiro Pinilla, que no se cobra, Argia Areiten, que no se cobra para esto, cuando encima los que actúan son los propios premiados, que se supone que las familias son los que van a ir a verles, ¿no? Nos parece un poco raro, por lo menos. No sé qué criterio habéis seguido para tomar la decisión de cobrar estas 3 euros de entrada, que en realidad no es por el dinero, evidentemente, pero bueno, es un poco, esa es la duda, un poco, los criterios que habéis seguido. Hombre, erizpidea da, orokorrean da, gitxienez simbolikotsu bat ordaintzea, askotan gertatu dalako, debalde direnean ekitaldiak, jenteak, gonbidapen guztiak hartu egiten dauz, begiratu zer gertatu zen igaz folklore jaialdian usteot izan zala, bai, folklore jaialdian, sarrera guztiak jendeak hartu ebazan, eta azkenean esan, aforo erdia bakarrik betetu zen. Orduan, asmoa da, konpromiso minimo bat eskatzea, ze gero jende asko geratzen da, gauzetara joan guran, eta azkenean ez doa. Eta azkenean hori espektakulo, Getxoko balkoiak horretan egon bazine, esan izan sari banaketa bat. Izan zen saridunen espektakuloaren agerraldia. Bera izan zen, espektakulo bat izan zen, esan izan sari banaketa bat berez. Bueno, baina sariak ere ziren, ez da? Ekitaldian esan saririk emon. Ekitaldian esan saririk emon. Ekitaldian egon zen gauza bakarra izan zen, espektakuloa. Baina, bueno, ala ere, hori ulertzen dugu, beti gertatzen da hori, igual jendea gero ez badoa, baina egin daiteke beste era batera, pues eso, con invitación, ¿no? Coger antes una invitación,
naiz eta ez kobratu, es que no sé, a mí yo lo de, no sé, es que igual es una, ni lo he comentado con mi grupo, yo desde luego me parece un poco cobrar 3 euros de entrada a la gente que son los vecinos del pueblo, que se les está haciendo un reconocimiento por las actuaciones o el compromiso que tuvieron con el tema de la pandemia, no sé, y que se cobre entrada para verlo cuando supuestamente la gente, los que iban a ir son los familiares, ¿no? No sé. Desde luego, vamos, solamente... Vale, eskerrik asko. Beste, bai, Carolina? Orain. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy brevemente. Como sabéis, estas últimas semanas ha habido una pequeña concentración del colectivo activista frente a la sala de Torrene por el tema de la sala de exposiciones de esta sede. En el pleno pasado preguntaron el mismo colectivo si se iba a volver a habilitar la sala, a lo que la alcaldesa contestó que bueno, que de momento valía con la de la Romo Kulturechea. Me preguntaba en si se va a volver a habilitar la sala de Torrene o cómo está esta situación o si se ha contactado nuevamente con el colectivo. Esan nahikena da, justo azkenengo batzordean esan genduen gauza berbera. Egoera ez da erreza, gustako litzakigu zeu zer egin ahal izatea, baina egoera ez da erreza. Bueno, independientemente de que la situación no sea fácil, creo que está bastante visto que en los actos culturales es donde se están dando prácticamente menos contagios. No sé si para la siguiente Junta Rectora podríamos saber si ha habido demandas de uso de esta sala de exposiciones o en la otra que se han quedado sin contestar, ¿vale? O sin atender. Vale. Y la siguiente pregunta sería, también hablando un poco para la siguiente Junta Rectora, tiene que ver con el tema de las bibliotecas. Sabemos que se han adecuado los protocolos, como no podría ser de otra manera, pero sí nos gustaría saber cómo está siendo el uso de estas bibliotecas, si está habiendo demandas que no se terminen de satisfacer y sobre todo lo que tiene que ver con las salas de estudio ahora que empieza el curso académico, si los estudiantes están quedando con las salas, bueno, con una demanda de salas sin atender. Simplemente querríamos saber eso para la próxima Junta Rectora. Vale, recopilamos los datos y Mila esker. traemos. Eskerrik asko. Besterik ez badago, amaitutzat emongo genduke batzordea. Eskerrik asko. Listo.